Iyang okay pa ni tuan malan mo na rakso kon peyu waun ki sunan kan konukan kunan alam kunan kani ko waun chorot ong sabal na chay kop na koryang kop na speaker and legislature sound kop lagala lagalagan nan panyen siya momot sa government o chon tuan peyu sab Pajawan ko kupran para sa nan sabal na chay Rongen Rahnwet. Ngay sa ni Nicholas maban pajawan kalali ko kupurakan Autabain sa palmachay Rongen Rahnwet. Oyet sa nalamin sa palmachay Rongen kayo. Kapalan kami sa letas o mga COVID sa tuwaw na ngayon ponpen. Karyaw, uyagan tato ka na pali. Iman mo niyan ponpen. Kasilu, may kabasa may pitokan sila kami sa letas o mga COVID sa tuwaw. O katayo sa palmachay liran masalangan ponpen. Rong sa kalonya ngayon ponpen. Kanian rong nan sa pamachay na itiyon ponpe pachawala na tira yung rong makasaleta. Menimay sa men, chuday niya isa kayo, yagat niya isa kriyaw. Miya positive COVID ay isa tuwaw, kay isa kriyaw pati araktar nan mo yung ponpe. Kaway kunyaw yung way pokon, kuchaylan kachkat ni chon pasakan, oter, pachon kabakan kan. Koras pananani tatang face mask, Tamen parorong, kama way pokon, korasan kachin kapachawan tokan silasi. Makong kon kapinsalet ka so mawan way narasong papakot, mang matak, nan kilmatak, nan kabingon matak, mok, takarakan, kong kachlat, tapachola, manunian pompe, tawasan test center, Nechin and Pix, sabis koras, ang way pokon pan tutuwecha koros pananane tatang to face mask tamen parora way pokon ang kachin pepeyan sa panmachay retyon kan ang rong kasampalakan P6AH ratio pan nangalang nanawa kaya isap tayo karyawan sa panmachay Rongen Rahnwet yay men kabasa ang way pokon tato ka na pali kapinsalet ang COVID isap tuwa ni imuan mo niyan ponpe. Panyan rong, pachawan na natira yung rong sangkan pan rason mawan mo yung ponpe. May kasaleta, may sangayon na chulay, riya isa kan pa, riya kat riya isa riyaw, sapal na chayan mo niyan ponpe. Men kaya kuway tokan na miyaw waktak na, kasanti yan sapal na chayan mo niyan ponpe, may pitsa kasakan, may mo nikin pachawan ta. Way paganan tonte. Taktak yang way paganan ka sabay kita kasanti kaplaulan ang sawyo may kapakayakap kanyaw. Imuan mo niyan tonte, kachiti sa ngayon, way pagan ang sabi sa napalilumo, te somao nakin kachite te pachoto, chuwang chokchanan outpatient clinic. Met pilpan, way kumet, naniya lumong te somao, Metrikwasan diyan chuwang chokcha te appointment haran kachunwangi te pachawan me appointment kan korostan pit pachawan salar pan kakat apalla lawlelewan so me pakai kap panyaw korosan binwangi te pachawan me emergency department pan nangalang ang way tokan ang lumong te soma me karwarucha mo ang lumong te soma Mepan kachte te bachotanan emergency department aran inen lacha mas nan tentyo me pachalu kanamao no paran kachki te pachawan hala mas swab test mo anaraipan tolong nan emergency department office men kaile kuway pakan me salar na maymayan kachte te bachoto kapakan Lukan mark tawasan naglan mela. Mamiya sapal mamutang mucungan mela. Mekachkat tabaspacha namar. Karas mata angkach tabachoto ni manuni. Tanutan tatong to face mask. Mon aray pan kachlam tabacholom. Nan kala naman muni. O aman naman entil kachin tabachawan.
Sabol maray taray chumal court and token silasin and komite saktuaw. Sila parak lumong ta somaukan nakachkat ta baspacho nan mon muni law lelewan saw memia pakay kap panyaw. Memia sabol mamiram kayo na makalalaka kung kakan maasan to ni telepon ng to. Seluruh yaw saro silisap walu sarol mau nan awan tatongkan. Kasaluan sa palmachay Rongen Rahnwet yay may treatment kapawasa. Ang tokan sila kapin sa leta sa mga komite saktuwa. Pwede makan pachawan na pali tokan sila kapin sa leta sa mga komite saktuwa. Men pachawan sa karako ay pakan. May ray na ramasakan makapyang kita pachawan na le. Tokan sila kapin sa leta sa mga komite saktuwa. Samsar sampar limaw. Let sampare saksu o samaramaslau sampare sakwadu bachota. En pilbachawan sansan Rahnwet iray liyakan mersenyan kapnyang kachkit tabachawan ale tokan silasil en kapin salet so mga komite saktuwa. Tokan silasil en kapin salet so mga komite saktuwa kan bachota publical pelbalian monmunian tonpe o netispensarian kolonya. Tanyan publical kan pacawan retak lakwal mansang laklak limaunin saucik sang niyot len niyalan orang kaunak sang lakwal walat mansang laklak silo morin sawas. Karas naman yang kach kita pacawan na tokan sila kapin salet so mga komite saktuwawat pananane o teta taroba monto kapan yaw. Tokan sila kapin salet so mga komite saktuwawat kan pacawan yaw na ba. ON pilbachawan sansan, masang kawitan pala US Central Forces Control, wunian sila kapin sa leta sa mga komite saktual, so tsaka ba rapal parora baspacho ni percent tuwal sa tayo poncheo. Nan reports makan pachota sang palyan Pohnpei State, Vaccine Administration kasaleta, melaleta ni July Rilay sa Kriyawan para yakit Rilay sa Kriyawan, iray laramasan Pohnpei kan makachkiyat tapachawaner tokan sinasit en kapin salet sa mga komite saktuwa kanyawan tok ang tokan sinasit en Moderna Johnson & Johnson o Pfizer pachpacha percent wali saksilu tokan sinasit en Pfizer kanyang tok pachpacha ni percent wali saksilu karyangan tok en Pfizer pachpacha ni percent ni may saksu. Makanakalaan kornyawan tok and silasin. Sang sari len aramas laut paspacha ni percent sisak tayo. And pachawan sansan magchay sa palmanki. Wuningan silasin silo. Eong Moderna vaccine, eong Johnson & Johnson o eong Pfizer makin pachota om right sarikan. Tokain sila Moderna kan pachota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kwanunan punga. Johnson & Johnson kan pachota pakriyaw siya. O Pfizer kan pachota om right sarikan. Pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa nan punga. Kain saklan sa kalnachay Rongen Rahnwet yay iran masanlangan mo yung Pohnpei. Ulay kan pachpacho. Nepich Riyaw poinche kulak 8 minutes 5 limang ungalangal pan pachpacho. Nepich point payo kulak silu minutes riyay sak silu murang sawas ulal pan pachpacho nepich silu kulak isak minutes silisak 8 nipo. Rahnwet pan pachpino pan kap miyang marmarakan kachaw masil. Keseniyang pan pachpacho palmasang numay laysak lamaw na nangayaw ilok pan pachpacho nipit silu ulal payo. Ran konop pan kachipin o pan kap miyang marmarakan kachaw ilok pan pachpacho nipit silu ulal payo ni south kan ran konop pan miyang marmarakan kachaw o kachaw masil. Keseniyang pan pachpacho nan pungan pali ay robal masal numay laysak lamaw na nangayaw. O ilok pan pachpacho nipit silu ulal payo. Walang lamuran ayo pachpacho. Nitigur wali isak tuwa, walang lamuran Rahnwet pachpacho nitigur isi isak wano.
Wan sasongan kacaw mamoratinan rayo na warya isak kayo, pech-pecha ni insist. 0.012 o wan sasongan kacaw mamorati nan irayo na warya isak kayo, pech-pecha ni insist riya isak silu 0.00. Doon kay para sa kachpin klakono minute kay sa kalungin sauchip o pan prong sa long kachpin klakono minute riya isak men sa mandakaw. Ngayon ko yun, matsaka na utagan sa palmachay, Rongen Rahnwet, kalangan ng kupran koros o kasalili.